je čovjek dorastao vuku. Njegovoj drskosti on suprotstavlja hrabrost, njegovom lukavstvu svoju domišljatost. Vučija klopka. Dva kruga od kolja, jedan u drugome, a unutra mamac. Kad Ismalji Faik ispusti stado i povede ga na pojilo, Karabaš se ne odvaja od ovaca. Evo ih, i opet lukava vučija strategija. Jedan se izdvaja da odvuče psa od stada. Nidi, Karabašu, ne nasjedaj. Evo, ovako to izgleda. Ni utaživanje gladi, ni divlji pokolj. Ladna, stravična egzekucija. Neshvatljiva potreba zvijeri da kolje. Neshvatljiva pomirenost i nemoć žrtava. Još mu nije dosta. Nagon koljača je nezasitan. Kad se šarplaninac uhvati s vukom, borba je bespoštedna i krvava. Borba na život i smrt, nekad za jednog, nekad i za oba borca. Uzmaka nema. Pazi, Karabašu, drugi. Evo i pomoći. Ali nije svaki pas Karabaš. Karabaš ima zaštitnu ogrlicu, ali Karabaš ima i hrabrost i snagu. Sad drugog.
Sad je gotovo. Aferin, Karabaš. Aferin. Da mi daš milijun, gospodine, ne dam ti toga psa. Karabaša ne dam, kaže Ismalji Faji. Šar planinac je još jednom ispoljio svoj naslijeđeni časni poriv, da služi čovjeku i brani bespomoćne. Ovo je radostan dan, praznik za Gurgulicu, Sedlarevo, Lukovicu i sva sela i zaseoke Gorštaka, a ponajviše za ponosnog Ismaljija. Mašala, mašala, aferim Ismalji, aferim Karabaš. Neka mi tvoja dlaka pogani odagna strah od djeteta za vaših noćnih urlika. Da vas svako zlo pomori, da se nikad više našim stadima ne primaknete, da vam ne bude više imena ni pomena u našoj planini i na sve 4 strane.